U ovoj epizodi Poznati nisu normalni skoknut ćemo do doma najpoznatijeg nepoznatog glumca. Na vratima nas je srdačno dočekao sa mačetom, naravno, haha, koji šaljivđija. To je momak koji je uvijek nasmijan. Znate ga iz mnogo filmova, u svakom filmu je poginuo. Nekad je bio zlikovac, a nekad je bio zlikovac još veći. Nema u kojem filmu nije poginuo. Poginuo je u filmu Rocky, poginuo je u filmu Rambo, poginuo je u filmu Pocahontas. Nema u kojem filmu nisam poginuo. Profesionalno ginem u filmovima jednostavno. Oni mi kažu, kakoš poginut, ne skiraj se. Imam ja sve načine. Jedno je riknt, a drugo je crknt. Znači, to je umjetnost i to ne shvata. Objašnjavao nam je svoje dugogodišnje iskustvo pogibija u filmovima. Iznenadio nas je mnogim pričama insajderskim o poznatim glumcima koji nismo znali. Ispričao nam jednu priču kako je Brad Pitt pojeo hljeb s pitom, mislim, i njemu je dao polet, šta, ništa posebno provala. Haj vam, haj. Jedno od njegovih specijaliteta je ginut u autima u filmovima. Znači, cuko je u autu slučajno, znači nije to snimanje. Voli ginut u starim autima, u filmovima. Volim ono 100.000 na sat kad idem u krivini poginut. Sam još sam da poginem na Fast and Furious, eto. Također je glumio u dječjem filmu Mačeta ubija. U slobodno vrijeme se bavi i tunovanjem auta u kojim pogiba u filmovima. Isto žali se što mu je promakla šansa da pogine u Mad Maxu Fury Road. Ovdje vidimo da je čovjek razguljen preko leđa, znači recimo mačetom te presjeći. Pa ispričao nam je također neke svoje žalidbe da ljudi ne shvataju njegov talent jednostavno. Malo je teško za psihu uvijek glumiti negativci. Nije jednostavno, stvarno i podočnjaci dosta teže. Život je težak, kad glumiš negativca, razumiješ? Nije baš jednostavno, ja sam dobar čovjek. Ja sam dobar i svima nečakama kupim, sve sam im stvorio, sve sam svima stvorio od svoje karijere, a niko me ne poštuje. Ovo je kad sam poginuo u Rockiju i ništa mi nije plaćeno tad, za sve je otišlo Stallonetu. Zovu me po zatvorima da glumim, iako izgleda krvoločno, on voli slatke male psiće, kao i svaki veliki gangster, on je u duši dobar čovjek. Ovo je njegov drug Kompla. Kompla mi je rekao, treniraj jebote, treniraj. Što si se zapustio jednostavno? Ja kontam, ću treniraj ti. Kaže, ja treniram. I onda sam ja pošao trenirati sa njim. A dobro, ja sam ga navukao na trening. Deni je super momak. Deni Treho je, on je Treho. Pa šta ti kaže? Usput nam je još pokazao gdje je kupio lokal, gdje želi da otvori svoju novu borekđincu, gdje će meso biti sjeckano mačetom. Sve uložio u to, mada i budala vidi da će propast.